Apa ndi musi vha tshi khou lingedza u ṱoḓana na vhuṅwe vhudzulo. Mita yo fhambananaho yo sala yo siwa thungo ha bada na thundu dzavho, vhone vha ri vho shakulisiwa nga khani nga mulangi wa pheradze vha vha vho hira khadzo. Ho ḓo pfala uri mulangi o tou ita no tou fhelekedzwa nga mapholisa, vhe vha ita no thuntsha dzigulu dza raba khathihi na vhalindi vha tsireledzo. Muṋe wa pheraidzo ene ori o vha a siho vhathu avho vha tshi shakulisiwa. Into ebesiqala ukuyibona ukuthi sibone more than 40 people like from police officers and more than 40 again ama-security officers. And then there's a bekunamanye amadoda esiwazi ababizwa ngama-comrade abekhona. Now they were scary. Akusinto ebijwayeleka nje ukuthi akusisituation ejwayelekileyo nje. Ukopfala uri uyu muthu wa ulanga pheraidzo o shandukisa feme ya kale ye ya vha isa khou shuma a vho ita madzulo a vhathu. Pheraidzo dzo vha dzi tshi khou hiriswa nga randa dzi swikaho zwigidi 2.6 uya kha zwigidi 4 nga ṅwedzi. Vhaṅwe vhadzulapo vho amba uri vho lingedza u ita ndugisedzo dza mbadelo nga murahu ha musi vho fhelelwa nga mishumo nga ṅwambo wa COVID-19. As most of us lost our jobs. Now we called him so that we can have a discussion with him. He came and then we told him that to get the discount, something like a half or give us 3 months without paying. But George said, no, he can't do that. He needs the money. Fhethu apo he vha vha khou dzula hone hu mbo ḓi thuthiwa. U ya nga ha mulangi wa madzulo ayo, tshifhaṱo itsho tsho thuthiwa nga vhunga tsho vha tsho dzula nṱha dziphaiphi dza storage. Afho vho ḓo ita no amba uri a vha ngo fanela u ṱoḓela vhadzulapo vho kwameaho vhudzulo sa vhunga ho vha hu sina ḽiṅwalo ḽa thendelano.